Yo, na men swallow bloody abi blue ni kami yo be Omo Shi TV na le mwene ashi do for Nima, do for Nama, do for Ken Club, I'm going to go for Chama. One balaka shipamba, they want to money by the Sakasamanta, make Jalaka or Dromo. Neck, I'm going to be back Biness, Echo, in your own chat, and you, Jim and Femme, Jim and Menina again. May pick up about Jim and Menuaka Jo Chile, she pick up about Jim and Menikaji, Achiameta, Mone, I'm a bell Tiamli. Lala me Yakwame, I walk Pekuse, Bekuku, me a minute. Waba tomame insole mo gafa pon pe ja ko fe chema we na mo bonde ye bo oni anu okpaji nu ogbola fen aba hwe wo yen ato akpe wo no bemle lele wo ye ko wo ye wo mamo me pe ko se be ku ko me to akebe ni yo ba tomame min to igbene no ni ke pa o fe chema we fa ka nyeme fe ni ke yon ma ni di Ramadan nyon na mi o fe chema we wo ma yin le e anu okpaji nu ogbola fen aba hwe wo yen nu wo hwe fen ha ni ba mi awo no ni afia wo na gba pi mo ejira wa je o ka jem no wo ba ye no wo ba no wo awo ewuluje na mi afile mle wo yawo dromo na wa shele letika de nyomi niji nyon ni akepeleke Quran en jini eji je shamo nyoni won pa fe chema we fa jomo fe jomo ni yo mi an eku asawo yi an eku asawo jaku gadan gbe fe an eku asawo gadan gbe chomu fe me fe me ni yebu a onumbo adenche ajo abi ni me na me la ka shi jinna eno ma no she masuma ke ma ejara ba sha o de bi ni ama wan rasta to gbonyo ni she kakla gbe mo fe mo nto abi aga shi mi ni ba wo che Nii Adama Latse nke bo ake na oni one eba yara fe mo Gbese ni mie benye lode bi ni ama wo wan rasta man de shame ko me ne san de sheja ka fe pulu ya gan me wa ye jara mo ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade A Academy on the Mills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade A Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Swing Man and Minshe. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking,
selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Nii Ayi Ardeydefio. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Bi gamanti asio mi bi fe ami penye kemba asaga ne fe hono o ya he short we bona fe ni bi ni gba me ana oke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo na fe na mra akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ne ke hine ine fe o ya he ko me oke akuto nkwaro ma fi assembly members na asan gba te ofilo hanke oke police fui alo o che me ni me ayi abuwa ni onye no ke sana kan ni fe hono ya ora don nke police foi ke wo kwani na agbako ya bi ene ke wo sa wo ke wa je ya me pe popa wo jini ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le wo kan ma janje mi le hu na sanigba na gba yo e titriji gogota ni he pole mi jo ami e chichiye alo mi jo beje meni saga ko na chunwe ni he ni ekola ma chunye ni esa alo ndi ko meni afi egbe ko mano lehin ele me ne fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu aturi bi na mi ojuba lenke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe ni pa ni ka se me ki ne hu le mi ye Omashi TV no ngbe ni o dai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fi mu ni o chino okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Rabo Mishi. Some bono, we catch a balake, Saka for she came. No more Jim Moni Biane, Isake can and Yamashineka, no Nia, no fair, coca, fan, Safu, Nekaji Bonisa. You are she, I could like a mini, Okokate. I'm a friend, I'm a bini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Or will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamie. Okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts.
Yo, none of small bloody abi blue ni kami yo be o ma shi TV no mada nya shaga nya na nya wo twi ni meme iya ye jaramba hwehwe ko manye ke shade wulu mena ndia blanka nya ke na egbe plug onu aje nfe mashima bo kosa bien nya papa mashima bo kosa nga bo pele egbon lan o ko shika ya bribe egbon lan won nga bo pele egbon lan bien nya papa mashima bo kono ya egbe plug agbene kente shini min kenya ke gan onupa na yen ye bi eni from fullest mi from fullest yen na ni to mo be ode bi ni ama wan rasta mi digbe ken ni be sugbon mi di mo ko ni kente shin yin ejo ni wi okeke ni le iwe mo ona me ko po na mi age to mo ya pla tra mo alo yan shele gui dabi shika no po ni fe ni nka bata bi san ni da ni mo shi eja ke ndon le mi be pipo yan yen shika e fe to mo ko nke ma bale yin kle wi nko shi ko no ni woni nka ba fe no konkoro nya me ni jino ne ba gadangbe youth nkonye akonupa ni wo yin amese anya amese na anya amenye onupa ni yo gadangbe anya amese na anya amenye amefa na mesane nkonye koko nupa ko yin gadangbe esano lo na jin famo eja ke fon fullest ni yo mi yin ame ifakapa fon fullest gadangbe onupa e fon fullest ni yo gadangbe ame ifafe oh anya ko be son on ko be façon adito gboyu ni to mo meneme apepe sisa ni mama be enene ame ba ke ka me te chamento ni wo wa me wotele kwa gadangbe ni amaka anya youth gadangbe youth no be dwemo no ko kra be ni bando na dwemo don min kebu ode bi ni ama wa rasta min kebu akeko na dwemo no yin ba chelebo no ba na ke chame na yan me se ayan komen fa be ma pa ni yo mi ame ise numo me ne so afen bola alo achi ahwe eyi na eyi we nsusu kan agito gboyu ni to mo me na eme kwe nke ni o mo aka mi na to gbonyo ni se kakla gbe ye efin no sumo ba yan che mi ade no mo no ni ka wie ni kwa ni eyin abalu awonda mi kenye jena bu moy shonu pa ni yo gan fe kun mi kun ni about time ni sananya kenyi boko ba bia ko de bi na mo wa rasta mi ne ba ni mene o chi ete nwen neke afa bulu ani ko ye gan ni mene no nke ba manja no efia na asuma chemi ma ba je na adito gboyue atomo ikwakwe ato ya akon afili mi no ni ka gadangbe bi esa ni wana dwemo titiri wo gamashi bi kwe o mo fiamo no ye gamashi ona no manche ma no mo lo ka ba shi bi ana mi ode bi na ma warasta nke ni ne shi nchichi ni ma ba sese nke ni ne ba shi sese ni ma ba yin ni ma ka ebo aka ono bulu ko be ono bulu ko be nyami kwe na dwomo no dwen komo no dwen no ba kan boni ba fe no ba ko nga ko bi ni moni o na ke ya jalegbe ni ye chijino ke abu no ke la famo na ji moni ba nya ke abu ake owula bono ya le ka ya le na ke owula lenyumbo no lo onaji famo to gba ko yen man che ko se alo yen wula mo ko se alo yen man nya ko se alo yen choku na ata alo ko se yen mo choku na ata alo ni ba ke abu ake shi oblanu oblayo kwe ko ye je lenyumbo no lo na jin famo eja aka acho no ko kama ni kama no boko me ko nya do fo ya na enyemi pepe jigbele kama nyemi jigbele ke kama ke gbele han jinji ame bonade san fe ba sa me na ke gbele ame ba ko na kan no jiboni kama e face o mo fiamo kama is real. Whatever goes around comes around. Yeme kwe mi no ke gesa ni mba gamashi aka asafo acho no pa ni oje fefe te acho letin asafo captain asafo ache captain inseni kojo makata asafo ache inseni captain unfitai kojo makata come on ka
kele ji gan machine alo gan dan we fe asafo ate onupa le ji asafo e fe te onupa be mi kaka asafo ate fon fulani ni kale mi nchekun ni mi nkele unenele aka asafo ate koto makata. You are the one of the most fullest I've ever seen in my life. Cause more kwe no na kaka shi mini ame cho loko e blow for me. Aga to you ke shi onupa kwa lo je mo kono akebo yan court ke na kan ni bulu court mi menye court we. Many young men ever what about a Kojo Makat. Producer, I'm a picture. Can I come me feel a gun? Adalania, BBB, any. I join way. I join Bonnie Baffy. What was she let me back for the bar? Spit the flat mo. Kwani be ni Jomo Bay. No me so bold, you know, I feel. Caught the women back a boom on only you. Quite. Adote tito fela neke kaka kutumpo chonchonele belo from yelo badun asafo achamakata e ko tojo ni oke machine ale ojo to alo e ba wo mi anbo e amini ama yuene nke ngmene asafo acha kojo makata le ekamienche ona in Godfather kombe aloma ken senior man kombe senior journalist ni ke bule han le ke je che ken le crack je bi o mi kra boni yen ba fan mo ni ke chunu ni ja bloma Morton City ninu e Morton le han ni nan le owula ni na chole no mi wo chole Nii Ayi Ardeydefio shi bia ne dromo na abola to ngba we bi eto le ja se che le we ke statement ko ba mami e ke ba mami shi no ne sani mi o ma reply le Jenny Bule, Mbuala na kano, Ninyama Palabu, Bule Kashiala na kano, she Kako Nupa work, Bekan, Nibikan war, Nupang, Abeko Nupang, Badre, Nibikan Ness, and Nibikan young female, it's a Daniel Kelly. I'm a color kaja, case number one. Asafat and Seneco Jomakata. Lele Honey, Hone, Kaja Soami, Alomake, weekends new name, Jara Femo Coteno, Gbese, Blue Women. Allo no enyo Gbese chomu fe ngbe titri ade akwawe be akwashon mi yo Gbese echense nwala ka akwashon la ade akwawe no mi ayo ye ni wo lele dromo na yara fe mo te no ko manye ke shade wulu ni yara fe mo ne ni afe eje wonche ke okoyin ba wo mi o ba na ke no na no bi pana pada ji meni ba fe mini ba ye ni fe mo ni ne yo da se ni wacha safa cha Kojo Makata ne ye jen nche ni oda wulu ye jeme na kan no nche domi manche ni adu ablefo le hun ye jeme ona no pa pana ye jeme me ba o ji meni ba wacha ni adu to tinto sempe manche ye jeme agbene wo Gbese efin manche niji woche ni afro so ajema ayibote woche doctor ni ayibote afro so ajema etajara mi nyame noko te no ajeme kwa no ni ko wa ke ko ye gan alo ke gadan gbe fun mo bi dibo no je no ase youth no tawo no koro ba tele no ba hun alo no ko ba ozo mo ba ozo e mokola ko gbe alo ba pete mo ko no ke la tun no ko ni bo no dan ma no ko ba nye ne ke majian chema ne se ono bulu ko kra be abaje no ne ko gbo ba gbo kwashia gbele na ba fe kwashia yala na ba nu kwashia da ni gbila ba jo kwashia jo no susuma pocket do mo eku e ba to ya fo lele could you believe gamashi fe upon aboni wala kachi lumoyeli afe basa chaka gamanche na yopo apele e afe me enyo nyeme nyele ake woche Nii Adama Latse e bayara shishi ni ne bayara shishi kwe nyeme akona jele mi na yo kwe me ni sumo bo e pokaze kuma mo jogba ben foni no na asafo ache Captain Kojo Inseni Makata leke woche Nii Adama Latse ameji me no na me fe mi ni ame fua me yeje nke mi ni amona aka ame fua me ye niji asafo ache Kojo Makata eke woche Nii Adama Latse ona boni smiling coming na agba Sunday come on ole mi to no jogba ona ka bi ene kwa mo foni ebe no na ale
Me cable in your Jano Quale cannot in you and me Malay. As the meaning fear poke my learning your putting Wakaya woman. Case number 1. Lache de Shajan Kwan, can you make media for a Kumakasha make a shot? No, the case number 1. Case number 2. Obobi a told you ba. In Kemini. Case number 2. Watch us a watch a codon send makata. No me a fair ni tomo. E to a face a sanson koniaga femini. Awe na ka tedi. Onu mishi. Kwa mokani kemo. Namo ba. Tomo a face wise apparatus. I can charge you. Onu mishi. She later ni everton meni yen watch Nii Adama Latse yen hoe. Onu mishi. Como é que Nii Adama Latse? Enyami no nyami yo. No ka asafo yo dibo shibo langa di no dibo shibo oye gwagwa no yen gwagwa ni no mo no. Mi bibu akashi. Me kun ba chebo no anu ale keji eke gba keke mo ko ntwa. Alu eyetim ni sande ko aba. Onu mishi ni sande femini aba ne ke bue dabi yin bi ene yin ni yo kan mo ko kra gaba. Mene komo le ke mo Comment que yuemo? Comment ame ablebi yuemo ne po kona yuemo mimpo olero na yu bio akeshi me comme ni be ya metelo no wa safacha kodo makata mi bi ake team Kentucky te ko chulu allo team Nii Adama Latse allo ba ke Kentucky te ko chulu sha yeshika ko eje ne ko no obi na team Adama Latse no ni mene ni ndomo no le ji gan fun asafo ache no wo asafo mbi ye ebu obulu allo mi ne fi owo yen me Mimbi ni mabieko. Ole producer, come on. Insimo wa fa onu efufu shortly ani wa question ni mfoni ni di video be min ni watch ni di Nii Adama Latse bashe yara shishe. Nya wa kwa si ni mfoni je me ni ba na ke gan nu pa ni wo yen fan fullness ni fire mi ona ajitok gbo yue ne pepe si sai ni mama be yi. Ani wa kwa wa ngbe mo ba chao.
Yo, ablade abi blue ni kami yo be o machi TV na mada nyeshanka nyana nya watwunye mmemi nya akwasi ni mfoni e. Le wasini mfoni ni wakwa wache Nii Adama Latse. Leji moni mfoni no na akelele e Gbese ni amili. Ni eke ni kebo yo behind the bars, dalo behind the scene bile ken chombo inti ni kun nyumbo e aba mi kun la nya hihwe mo ke ni bi ni baba no eje me nyeme eye nya hihwe mo wa. She ama ya nsane ami olololo. Taka boni nke abwe ona ke habo mfoni hu ni chu akashi mi bia ka safache kojo makata nse ni na mo se apoten ji mo no yo ka fon fu wo because bo di asafu efenche no wa mambi alo wa asafu bia ni wo yen o se mi ni muluji no gbo ke wo ingbe mi yen yes ni mfoni e no ni wo kwa mi yen nya magbla nya to ese ke ba no kono ka jinye na nya ba na ke be mi ni wo che Nii Adama Latse ba ne ngake huwe lele eba nganga wacha ni oda wulume asafache nteni kodo makata ona wanne fuamo le kun afet ma to ne o behind bars show dey bi ni ama wan rasta akeni ngbo hie woni ngbeshi ni na enfoni eja aka mene me ko wie na me ko wie kan hia me no ani nsumo no fio no nke odasa yeli ni bi afemi abako ni nye na aka je ni tafla che nlu ni mi wie shi ni le ni poten ni wie o no wa bona asafache kodo makata lele ona enwolo ke smiling ke ni bi ni cho aka be na poka aka ya yo no ku emo de ese na mo ali shona ka jeje no taka boni ke bo mana twasi ni mfoni e ona yi achike ba yin producer achike ba yin fiu no nye kwanoko nye ba na ke na ehye sempe manche no ni ji wache ni adoto tinto no na ehye no obana ke kuma ka yabi aka ya obana ke wache niji afro so ajema Gbese manche ekpo mama kompo dan e femini e ba fua wache niji wache Nii Adama Latse producer ane se ba se fio na me kwa je shkomeko ane ba se shkomeko agbene komo na ngan tan na e ba ni ekpo emini e mama kon onu mi shi twa akashi le na mo ne he wo mi ake gamanche wadi wache Nii Adama Latse ne ngan tan ne o wacha ni adoto ti to sempe manche tachi eje menye kwa anoko ni te no obana ke sempe manche fe mini ewo no ekpo mama an kon ni wacha ni Adama shita momliye eya ni Gbese mase tutuntun lambule ne ho ne te anga wacha ni adoto ti to ni awakwa aka wacha adoto ti to eteshilo le ajimo na anga sempe manche ona na eteshi ona na ekpo mama kon yakusungba jano to na kanji bonde san efe shimo akeni lewe fe ake ejie yin ni wache kintakita ko churu ji moni lewu eke ya iwo bele fe ake ewo enu amoko o ti femi nlobo gamanche ne waje loko ni mateshi ahun podi maka mi npo mama akon ya botomo be ni afro so ajema wache ni Gbese fe ye komosh komeko atuwe esen tututu ni di wacha Adama Latse Nii Adama Latse esen tututu jino ni mani Gbese mase ande ne la ke o shitamo ene shona ke eba ho ke femini kete ni anga ni sempe dan eba femini eba wo ese ehyin no wa kun ese ne bia ne won ni sempe a femini abo eno kaji le la ke ehele wo mi as gan fe manche eni e show loko e bia e me ko mba na le nokoko
Obana kachina ba mi hale na kan ejegbe nyeme akega adangwe nsho aso akega adangwe nsho aso nyeme kacheme nke ajegba akega adangwe mfemini ake nsho aso akega adangwe nsho aso aje donshini ora nyeme ko kwesini fone taka boni nke abo obana ke nke na she wacha afro so aje man gbese man che no obana ke ewo ino ni po imama amini e kon ye gan ko so gbejan no to na kan jibo ni an kaji o mancheko ngam mancheko alo mancheko mpe mancheko ne na ke mo sen chi fele ye bulegbe na ona yi na kan jibo na an ale oba jie o kwajan abe no toile oba po kon no ni o kon no ba po ke ba shi eji bullet omo oba na ke ne she wache ni adoto tin toni di sempe manche no mini di no na lefe etashi na kan no she pore sa na ete chonke eke eyan le NDCM eno yo jon yo ni o le ene yo jen yo ni kemi kwano ni ya no po mi ngbeke jomo make bo play akashi tule yala na meba ni mokoni fe mo ni na ba bia na sini foni kan ni bi yese ki ani ya shishwe mo kan ko akaba be na nga le enye ka ke ko bo na mo no jenye mo dabi enye fe na kan ni o mi ni jino na fe ball from fully respect here na tade na fe Toyote jage na ga me fe bo fe aboni ja de sanjia me no atade na fe Toyote komo je me esa ne te she po e kon ne telegram ni Toyote anye me sa ne ya no e gan no e wo asafu ache ni le jo wa robot ni le yin gan asafu eyin asafu ache mi efun ko picture ko de jepo e manja no mi ensumo ni kan po baba le nye ba ke nye mo nchekun ona yi je po ona picture ko de tasin mi no na ge asa fun ona ge time be de na ge la che ba sheshie feel there no e fe fan fully mi na pora ke me ko ma ka sha no nye mi no abe Jamestown e ka na le ge sha po be me ko me ba me ko me ba sha nye me kwa gan ke sho aso ne ke Gadango blanya bi wote alowo ba ajegbe ahwe wo yan shi ona chame jedu janshi ni ona ene me wa bu wo enya ho wo ni bi fe basa ngene ni ka bo yo ne ko te mo ko lagba kan ni bi po boy o ba na gboko enye stores fe 5000 enye stores fe boni yen kan ko te o na mo ni woni ke je me hale agbogbo shigbe si yen bigbe katamonto mokola mi o ba na fonte mo bi ona anye stuff ebo ni yen kan keke ka wonye me te ba mi tala onu no be onu shan mi baba fe won lobby project ko won yen lobby kwakwante ani bi mi ni lobby anye ji aje me wonu ani kenye fan full yen fan full owo nyame nya wa bia wa keke ko ba no e gadangwe wote alowo ba kashi mebe ni gadangwe ba nye ko ma kwakwa ba abu ewi oda ne ake ile aka me ko me bo ame wo modern aka mba ni gadangwe akọ ma kwakwa ni ebu na kan no me ko me le wotu mo me agito gbo yei onu mi shi na e shafe mo iwa wo mo fiamu ke egbe yi e shafe mo iwa wo mo fiamu ke egbe yi o gadangwe rupa yi awanye ya o no meni wa jeje no mini wakaba homo na nya me no man shama gbele phone line se ko ni kwalo le won ne to anya jomo nke the phone fully in gamashi is too much gadangbe leaders beri ne phone full owo e facho enene watashi intashi ni mi join ekula atami odebi ni ama wa rasta wonu ageshi ake lumba afulumba Eeshã ni o mini ya no mini o ke kwa mini ya ke mi ye manche ya eko manche me bribe so ame yo egan ame dunshi ni bi so ame yo yeme eno man Eeshã gbele phone line say 02743243331 02743243331 nke no nete no ye gane call e bu embo mo o de bi ko gba ekpan no elo o fa no gba ekpan no gba kan no track ajo
nyemi ekpa eche makpa 5 yo kadi otwa carpet or TV chio TV nu wogbasan ye phone no anu wogbasan ye phone no mi kpa bo fa wa mi nta oni mo fi am atwa na etu ejomo mi enke mi nsho asafo ache se ni kojo makata mi nche kwani ele ojogba kengmene na ga nchonse ni ngbo na sa mi fon buko park no alo ashina ye e baba tami yeko esunu baba tami she ko le ka bona bale na kan ya le bele ba ya ni ma ba ya la ashishi onu mi nshi abo ablo ye gan bo asafo ache mo no yin asafo efun yin no many ka ma ka shi Adama Latse besuban Adama Latse je gbomoni Adama Latse je leji kan manche nefe o videos kan you about oya manja no yi no ka Adama Latse je manche ni je ne kan ni fe ne kan to bia de je bia mene lo fu anu kale mo no mi bi ba ka so o paye kintakite ko churu se lo nke kwa ko be egbe no fu ale nke kwa ko be egbe no ke ngabo ele onu idabi she mi bibu oko ya asafo ache so many years no bane one ko project ko no fit down one ko wa mo no ko no fit ke wa mo ko down from fooling respect 0274324331 0274324331 lele wa yemi wa awon mi na ka fata ele won mi na ka no control their social media ke baba nyegbe no very soon mi na ke dola ko e back man hello fa no gbe ke no track jo Botiano in fa na no ya yo ye pa na no na ya Mimi boto ando na anche esa no kala che because just dia me che da sa deta bona numa shishi e ko ni ka e ko le ja tumo e ke jan dia ka balo jan de ko be prema ba do ne ko ni afole ni ne ko le e ki ma e ga ma che salu no ko yo over na yo o ira don nche nyemi ele nchele won ewie egbefan gbe tonke be moko un le no ne woni efuale shi mi to mo ke nche no ko fi ake blofo wie moko ake action speak louder than words both way action speak louder than words ni bepi blofo cho no ko verb ni gaba ka femo wie mo oromi shi femo wie mo yo ni bepi eyele bone bale ni ona gan yue mo alo gan chinemo aye teshi keten ka teshi fe teshi comme tu anu akabo yu yi she kemoba ni ke ba ke o teshi kemoba ni ke o teshi fe teshi comme anu she ba na ke comme ba nye ke bi fun aba fe comme meni ani yue na gan ekomi ebona akaba kebu ha ka kwa na yin ole aka ene na akabo yo be wie mu alo mi fu wie mu mi na ka kola ko e ba pan no hello o fa no gba kan no track jo o fa na to mi aku ni to de bubu ashi o fa no na ya o fa na woni ki no ke o na ye ka ye first time ne ye first business ke o ba kai ni awu wo che Nii Adama Latse manchene many wonder many ameke that's okay money many wonder make ameke work ni gabu chini ameke na me picture ni ko ko ame major na me picture ni ko kusiwe na pia work Nii Adama Latse ko apodo di ameka me di bo ni na efe because what am on pay dan ni work and kwale ba me da ame swan kwale ko okay and quality. So Adama Latse near suggestion penny your hair and way. What can you pay a point? What can you pay a point while and any papale? I'm not like a fashion. I can easy. What was I can okay? I could have a ballet. I can ballet. She take a feel like that. The honey, what you
na kanto tell me o ye o che Nii Adama Latse nyako ni me no go be se don ye taki de go to ke pre afana jebu because ka ke bote ni ho mo ba ho anu kwale bo ni oji to ma de no wi akwa e wo me ku me ye ni ko check ba tie e ki me ku me ye ni wache Gbese manje ke ti e ba ni edumeno ke ni we edumeno recently go kwa meeting na tie e be mi ku e ya e ku inkem Africa na fi no ku le ni ba ni station she be na je she hello inche yeah no mo wacha ni Gbese ahun no chon be na je she le we ke wacha kintakita go tu ni di ka vien na je she le we ke le ya e kele ta je na me ja ashika jin hello le oh no mo na station le so what is the your reality publicly if I read at the engineer if I read the first video I tell you the gele man ku me tani ona ni le no me no dey nye stick to ewie mo ahun dey te join the team but them won't other problems go no sano na ka defend kan what defend moko what you and what you ni wadia no kwale aka me fe a blow for edi ame una lo ni to ma to ake no send to ma repair won down no pa energy fe time no ko ni amesi o ka tara ka no yo ike ni dra ki yo mi woye manchenu woye na ro mo enyo woye kole wulo mo enyo enyo to wo ken e wo ta do da wa ya mokume ya tindi e we na mi ni ya mi ni me ke tumo ti ma ha bi ni ame manchenu ye yo ke kita na me ka jin e tumu ni ju because amenya me tumo me e no na me tumo ame bi no wo je ko do man kaka ni for some few days una le fa gen ni na manchete una ke for some few days una le fa gen ni ani no ko ba ne shi ni aji another thing lo kadi akoko le kama jani ke mo ko no je e no di ya na wo ko pe una reform the guard na ka wo je akwa to kan ni ni ba ke pe ni ni ba wo je sempre mantenir believe for the capable issues with that can maintain if you're very disappointed because any what video to be now Adama Latse le enyemi titi what all be amake me ni take enyemi na tele onu ma enyemi wo be ni take yo inche fio ni moko aba mini chake enyemi sane wulu ni mini chake ona nke gan anokwale bega onu mi shi na eme ni ko de bi ni ama o rasta mba mi wie ame na mi akebe mi jigbeke ni besu gbeke na ebu mu shike anya ke na ajama yo ma ke kokko kutumpo chochon ni odun lo fun wie lo no kenye ke kutumpo a chochon ni enye ba du mokoto mo de bi ni ama o rasta eja ke to gbojo ni se ka klagbe yi no ni ma wi amale wie mo ni geta onda nga ma wi anokwale ko no mo aye mi ni magbo eja ake isa amale na ni isa anokwale na ni na nle ake ona amale no ni joe alo rabi anokwale sorry anokwale no ni joe ehimfi amale ni ngo cheme kanyeme nbia na efebe shimi to makbra ni to ese ko o shi machine ke alo monitor mba ma chi wie sande ne kan wie ni te e ben fe ni gbono trumu eke woloko alo manoko ne ke ba social media ne print ganye fi aka watch John Dramani ma chele producer of ne no wana na kan wolu e shra mi to mechanic am bi dani ma reply le watch wie mo no jino no ona eke amini urgent attention security alert onu mi shi ni money mani ne no me journalist na chole watch Nii Ayi Ardeydefio come on eke amini Mr. President, His Excellency, please, if you want the truth and peace to prevail in the Ghana state from now on the Gamanche chieftaincy issues, then please immediately invite these two rightful chiefs for a meeting to tell you the truth. Anything else is complete act of lies. Kelvin Abiataki, aka Kintaki Tekochuru, was fraudulently installed by MPP political figures led by Chairman Wuntumi, Honorable Ajiri Blankson, and Lord Kombi
They plan it and forcefully remove the rightful government from the office with the statement and orders from above. Ni obanake eke egbei ke nibi efemini ewo jeme eba ngo na kaji police aba chike anwenfi ami na gbe ojogba odomishi eja ake anma akeshi eke egbe unfatai ake Dr. Henry Nii Ayi Ardeydefio, also known as Nii Ayi Ardeydefio, midi kenklen gan abola tungbawe weku jaseche chameka jeme nya kwa jemo ojogba wacha na niji wacha Nii Ayi Ardeydefio ona producer Iradon nya kwa agbe kemini signed by Dr. Henry Nii Ayi Ardeydefio, also known as Nii Ayi Ardeydefio the first gan abola Piam tungbawe royal dynasty family jase chonke be abola Piam ni di tungbawe wekuwe ona dynasty ama me jase cheni niji wache ni Henry Nii Ayi Ardeydefio ni bia ne egbeji Nii Ayi Ardeydefio lemfoni ji noni ofemini ona ayeje me wache mfoni ji nono na ayeje shi wache mi ode bi na ama one rasta nke yele sande kemu yele noko kemu mi nkele nke ni neshi nchichi ona ko ni keke shi etan kan ni ka agbe shi nke ba shi nseun boda ni mi ndale inle ake inu moni inle no ne ba anye chu inle no ne efio inle ake tuchukwu aka ato m ko ni record omo wa ebo omode mi mbo su ni ono mi shi Henry Ayi Ardeydefio ele odogba ni ji woche ni jase ele ake le mi odogba ni le odogba nkele fe ni chu ni ha blue man Mountain City ono mi shi mi to ma ke woche akashi kaji a chame ni me ne bogadangbe ablo impa ofa na shi ba mi ofata eko mi nkebo odebi na ma one rasta mi nkebo genuine disrespectable she mean cable the gospel fact and no kwale akenche oyemi eko na bogadan me ablo kaji lela kaje wacha kinta kita ko turu ji gamanche shimbo boni Nii Adama Latse Nii Adama Latse ji gamanche benche Henry Ardeydefio nke nijasi oyemi eko nke shamu eko ba shabu ejake be mi na ka kinta kita ko turu baba senshia mi kaga tete fin o debi ni ama one rasta kadi no ni yo ne be mi yen inu mo ni ja lo inu ayin le ni yan azimi ni emi yen ni mo aka yen azimi fe mo ko mi po ne ke mi awula mi itagbese be mi ni mo eto ase no ba no ani wana wale titiri ado mi nka oblanya bi ni talashi ejan lo yen me titi gbese bi ni talashi ejan mi ji mo ko no lo jogba niwo obi mi ake washitamo mi niwo tire bi emi ni wo fio no mi gbese opposite pepepe ahun omoke fo ke galike ni eni ko me jeme ji enu wota kuto oko ni omo jeme ji enu wota no oni nanle ake mission ko me ba anu mo ko aka chie mo ko aka fe lo ko le ke je no ko na kan e ba cho no konklo bo yen so da fu aye ke ba senshia na ba to lai sinene na ka wo check intakite ko churuba mene ni bi ake mi neba ye bo ngbe fangbe ni ngmeno ke president a chebo no ba ye no kaji na kan bia mi ni kita ko churu ke ba ye ni gan e poto ni gan bi fin gbo be gbele na gbogbo ye gan po o ye mi odogba ni wo ke gan gbe shin alo nye ke ngmene gan yen nyo shin be bo machine chichi maka ke e fin no smo ba nyo ke mi a nche nke be bo o ye mi odogba ni kebo ma ba cha menye bua wa bulu neke nyen dede shikase nyeke na wo kwa mene ona to be no wa cha ka wa nya kola ko me ka o minioni wa cha ni ado to tin tole hu eyin wa cha Nii Adama Latse se nke nya ka mi nke no ko ete mo ko le mi onu mi shi no ni ani le hu e bale na kan yen no nko bo bia ne no ni ani e bale na kan yen wa cha Nii Adama Latse serve le contempt onu mi shi e serve wacha ni ado to tinto contempt no hani le hun efemini e ke o be kana kan le wewu ni no emi yeme ina scholar e ba kan no ani ke la fu kan no hello abado fa no gba kan no hello o fa no gba kan no to akajo
anukale do yo na abo na anukale do yo woni mana kan statement here woni mana kan statement here abulo bolo e fa ta me mo ga abulo me woni mana kan statement here fa ta me mo ga abulo just how man say ne ko alo bi na ke jama tra te ke ne ko e ye na man say me ne e so am ta na bo ga abulo Ovane yo enche mbe FAB ni me na me ablade abi blue ni kami obe o machi TV no mango shida ma mo fiamo me ni twake me ni nya twa mi na ke line no njami fe ni nyanwa nyakia mi shika nyuma gbe won ke wara ke wo so lehun be ekon ejake onupa ekun akomele won fe ekun ani bi ni amehun ma ni efe mi ni Eeshã Bo Tamɔ Shitɔ me ni awon isipon esi yen bi ke ni bi me na me di Lands Commission no chumo na me wo ni mene amehun gan fe so kanyuma gbe won ke wala awo ame e ba Eeshã Bo Tamɔ Shitɔ nke list e bo mpabo me ni hwe ame dienche ame ngame anyanshi onu mi nshi ame wuye me ke ni bi yanshi yes stock a container gbefen ame ko edun odugba so e ba gbe to motunte aga men wo e palace bo egbe o de bi ni ama wa rasta kanyuma gbe wo ne ke wala awo nke so le un be e ko ni ra don kemi ko mu